atuklasan mo o dimdam mo, kari nga kasabi mo. Yes, ma'am. Kasi nakapag-cover ta na po before at kasabi ta na po rin aliwang principal kening syudad ne. At akaganda po talaga kano na metong if ever na makasawop talaga na babawasan na po at tutukan laretang area sa kailangan na ng estudyante. Like for example, kasi palagi na pong sabihin natin tamong learning challenges eh. May palabas po yung pandemya, so mas may dagdagan pa po kano kasi may online classes, kaya ba't alida na po atutukan. So kumbaga, ding aliwa before, lulublakin mismong classrooms pero atin pa rin pong challenges, mas may dagdagan pa rin po kano na may online classes na may padala na pandemya. Kaya niya kalubda po kano rin estudyante. Ito pong sabihin tamo naman na literacy ang puretang aliwa pang subject sa kailangan na pong abalo pa. Baka tabayo na mag-move forward karetang aliwa pang level na ni pamag-aral. Eh talagang makadagdag ya po mama. Dakal po kanong porsyento, like for example, kinetong eskwela, ako na po sabihin, no ka rin eh dakal po talaga kano may get 50% yung ali pa makapamasa. So talagang yung epekto na po nita, nung ka makapamasa, nung ka makapag-focus ka rin ang basic kailangan pang abalo, eh wala abalo din aliwa pang subjects, ma'am. Pero yan, kulay na po rin alibang teachers mo naman, nung hindi nang dala pong bayong curriculum ding estudyante, sana din teachers mo naman kano, hindi nala po kanong south mo naman. Kasi dakala po kasing kitang sabihin tamong teacher factor, alida naman po sabihin da pwede po kasalanan. Kasi dakala po kanong gagawan na obra na alida na kailangan pang gawan. At alina na po covered nin kaya karelang obra niya. Like for example, ding aliwa pang magwalang pera kin sarili ng bulsa, kay ba't tutukan dala pa rin dalawang estudyante, ang poretang aliwa pang obra na kailangan niya, magkasakit lang naman po. Ito po yung akakit ng problema ngayon. Nung sa lesson ni curriculum, dapat sa lesson niya na po yung education sector kan. Bata mag-workout. Ay, oo, matuwa na ako. May pegumpisan ming pekibaluan in problema na ng sistema ng edukasyon kay Pilipinas. 17 years old ko pa kanita. So, pero tabalo at chi. Pila ng banway, malamba ng pista sabihan ng curriculum, malamba ng pista sabihan ng teacher factor, malamba ng pista sabihan ng kailangan mag-match yung kebaluan da rin anak kamayari para maging employable. Kanita naman yan, may pipisasabihan itang K-12, may pipisasabihan ni itang ka-graduate mong college, ala ka pa mo rin kapanintunan na akit. Pero kasi, mas yung buridang i-accelerate niyang may labasan, yapin may invento yung K-12, itang ka-graduate mong senior high school, makapag-obra na ka. Pero, ang yan, Paulo, sinabi ng kasing VP Sara Duterte, weak teaching methods of our teachers, sana in addressing 21st century skills, sana dapat atin niya namang sasabihan na ating pamangailangan para ring mestra, magbalik laking classroom at turo la. Kaya sakit ang itang amanwan muna, dakal masyadong bibit-bitan o gagawan o preoccupied la with administrative task. Nan wala wari reta. Nan wala reta tutukuyan da Jen, Paulo, JM na mga bayat administrative task na nung wari yung teacher niya pinemakaturing masilese, makapag-focus kayong pamanuro, pauli da reta. O nino wari yung mikikay ka rin, wari DepEd dyan naman yung mumutos ka rin Kasi po ma'am, meron po ka rin a-observe ko, hindi mo ating mag-aaral kay elementary. Pata kaya tigay po group chat in teacher. Patay sabihan na, ma'am, mami, sana early out mo po ngeni yan. Kasi ating kami pong gawan na dokumento, papagawa na ng DepEd. Report po kitang karetang behavior da rin anak, ngeni magbalik na kay classroom, itapin po, iretang assessment, lagi na po mag-assessment deng anak. So, reta po, alida lang pasagot ka rin anak, ila po mismo, lalawi ka retang scores na rin anak, puta kay itatali dala, puta kay gawala pong report na ipasa da king DepEd. On top, ketang daily works ng kailangan lang turong subject, kareng anak. Siguro po metong nga po ito. Kareng lagi kong daramdaman kayong teacher na po ning anak. At lang sasabihan na niya, metong kano kareng
issues. Ana naman in DepEd mo naman yung sasabi eh. Wow. Ita ka nung learning outcome based ka ring international assessment, mababala grado. Akakwari ang Filipino learners. Ating kayong pepalwal istorya kanina. Ninong pepalwal kayong istorya ngayon eh. Itang Southeast Asia Primary Learning Metrics o SEA PLM 2019. Opo. Ginawa po kayong balita tamo ma'am Ken, ni Jennifer Salenga. Pero ikit kaya po, ayal ben kitang balita, makabit po ka rin na pangaduaya po ring kaya katamong grade 5 students. Kaya pamamasaan niya pong inassess dala, mababata mo po kayong reading, at yung tamo mo po kayong tamo po kay Guy, 275, katang parametrong ginamit na po ning grupo ngayon ni. Potakay po, karas po. Statistics yun eh. Opo. 10% mo ka rin grade 5 students, then may pasar kayong reading proficiency level. Opo, tapos 17% lang mo po rin kay mathematics. Makalungkot. 10%. Yes, ma'am. Bali, ini po yung metong ka rin maging basis damo naman po na para sabihan na dapat niya talagang bawasan tang curriculum tamo. Kasi ano po kanong karakal tuturo. Puta kay malako niya yung reading ang po yung mathematics. Kaya po, for example, in science, ma'am, ketang grade 1, 2, and 3, balak na niya po ng ilako, kaya niya mo pong grade 4. Kasi kailangan itang grade 1, 2, and 3, makafocus lang kanong karetang at po pamamasa ang pong pamamilang. Makanya na inayos niya po yung curriculum. Reta kanong masyadong memorization, makanyan, medyo lalakoda na po kitang lower level. Kaya talaga rin problema dito. Kasi ada nung lako, ada nung dagdag, ne? Baka niya ning maliliyari, bala mo. Mo kayong Comelec, uso yung dagdag bawas. Kaya nga mano na pining Alliance of Kai, Concerned Teacher, Chiso, nakasabi tayo Matthew Santiago, na yung pamuntok kay ni CL, ne? Yung sasabihan na, bala mo kanu, antiyama mong Kai, experimental labs in maging kaparalanan na ng DepEd. At hanggang ngayon may isipan na ng mapupolitika yung educational system. Tamo, totoo naman nga na, syempre, ninuwaring may legacy kang K-12, tewarya na Pinoy yan. O ngayon yan na anti mong babandera de, ining atatandaanan mo, ano ba, yung pa man mi-launch ing matatag K-10, at siya kitang kilob na nitang matatag agenda. Na yung maging problema, hanggang balikanan may kasalesaya na ning pamanaliling curriculum, kitang implementation ka rin may kakaproblema hanggang nekasanting daramdaman nga. So, hindi dapat tamong talukyan ngayon nga na, reta pa mong kasalungsungan na problema na anuwari reta. Na anuwari maka-epekto ka kay pamagaran. Keng learning. Ita pa mong facility. Wow. Pilan na rin congested room, pilan na rin Wala ko nga lang classroom shortage. Yung aming pangabalo ko, siguro po kay ni Central Luzon, there are areas na asabi tamong sufficient lang rin classroom. Pero kay Pepalwal na po kasi nga datos ning DepEd, atin tamong 90,000 pamangailangan. 90,000 po classrooms po, buong Pilipinas. At nga mayari pa mo for this year, alos at wala pa mo po kay 7,000. O hindi pa ma'am, itang data pang ikit mi di ko yung Paulo, 300,000 lang pong may gitna ng classrooms tamo. Opo, tapos may gitna mo pong 100,000 talaga retang Opo. O nga po, makanta siguro may nga mo rin kung karen dapat i-consider. O itang sasabihan dang istong may kakalamidad, la naman kano calamity proof. Totoo naman Totoo na. Lalbugla, na ano po. Meron kang balita na pong pintalanin kaya katamo nga metong pang Talasuyo, Iliana kanila, king Balening Makabebe, Pampanga, ma'am. So, yung usual po na schedule na po ng Brigada Eskwela is around 5 days to 1 week mo po. Ngayon, week extend na po, 2 weeks na kasi ede po talaga asa lesser in classroom. So, indanong po, bala mo sa
at sunay po kayong kilob na ng classrooms. So, ngayon yung problema na po ka rin, makanano de po ayusan, tabakan, takalob na po rin estudyante kasi magsimula na po yung klase eh. So, na pong kailangan ng una, yung classrooms ba? So, ngayon da po balo niya, katambalita na pong liyan na kanila, pepakad na po yung sitwasyon talaga. So, the classrooms talaga, alila po talaga calamity proof, especially karetang lugar po na baluta mo na sabihin na po na dito munguran talagang kalbog na po, mag-high tide mo, makalbog na. So siguro meron na pong factor deta kaya bela po ketang kakulangan tamong 90,000 siguro i-consider tala reta. Mas madagdagan niya pa po kasi nung kulang niya po yung classrooms, ma'am. Siguro mas kulang niya pa kasi detang classroom sa ali agagamit po eh. So ing 100,000 plus sa classroom sa agagamit tamo. Siguro aliya mo po itang data siguro na pwede tayo ilawin siguro pa. Nung matipang classroom sa talaga gagamit. Kulang na talaga. Mga micro tamo kay Pampanga at yung tamong 568 at Quezon na kaya na rin basic education kay elementary 440 kay secondary 128 at reta pong kay apektado talagang filming ni Albuga na eskwela yan lang 4th district at walang pulot 28 lang campus reta ini kaya paniman naman ng SDO Pampanga bayo pa din natang pandemya tino kanong programa ka rin eh. Pala mo blended learning system at ilang modular la rin karelang bibiya karetang teacher kasi taga nang maluwa ng panahon problema kay ti Pampanga yan. In karela mong paki balak ngening yan ating bayong kay ating bayong susungsung dang curriculum ne lumakanano la miapek tuan ketang niya sa metong yan ang sabihin itang shifting no sakaling tutubang ampatanan itang overload king curriculum ne kasi ano yung shifting itang pang-abak ang pambengi yung buridang pakibalwan kasi orendeng kanong kukutang dareng talaturo nung makanano ya apakitunguhan itang bayong curriculum mampopa itang kasalungsungan na problema daretang bilang daring estudyanteng mag-enroll lalo na yari ning pandemya dakal taga na mag-enroll ne ken bilang darening kita pa milabasan na banwang school year at sisod 2.9 million kenina buong Central Luzon ni school year 2022-2023 mag-enroll learners at mita siyang 1.2 million kung yung kumagamali. Ano na yan? Combined yan? Combined nini. Private and public? Yes. Oo. So, baka nito yung kaida. Ubri kaya po dagdag kang Paulo, itang amanuan mong shifting. Kasi gati ko pong basa, kita mo naman pepaluwal na ning DepEd na uling mabawas sila po retang subject sa tuturo. Bala mo nung lalawan mabawas sa itang oras na ning pamanuro kasi may bawasan na rin subjects na. Pero same time, pamurin po kano. Same time pamurin. Inya mo, dagdagan dala oras. Deta pong subjects keng reading, ampo keng mathematics. Makantaya po inga kinayin na ning depth. Talagang ining piso sabihan edukasyon na ini, agyan sigurong pabanwa, mo mayari. Ngayon naman, siguro lakwantane pa mo. At i-pursue la rin kaya kayong istorya siguro. Ingka na akong mong pakisabing mayap kaya kayo, potang lumuwal kayo. Laway nyo rin itang local data. Itang CL ang po Pampanga. Kasi mentras lalati yung lugar, masasanting itang data eh. Timo, Karen City, San Fernando, Mabalacat, Angeles. Siyempre, pota, manandaman na rin aliwang manungkulan kaya katamong po rin nga juken DepEd. Pota sabihan daw at pipare-parehas yung information na BBAU. Samantalang kami at the city level, mas anting naman yung kaya kaming gagawan. Pota makanya din sabihan da. So, lawen nyo reta i-pursue yun. At least lawen tamo ka rin keng local level nung makananuya ka kasanting o kagrabe yung sitwasyon.